Allokata s-somma ta' 30,000 euro lil 10 kunsilli lokali u 5 għaqdiet mhux governattivi sabiex jorganizzaw il-Car Free Day. Din l-attività se ssir il-ħadd 22 ta' Settembru bil-kollaborazzjoni mal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar, il-MEPA. F'din il-ġurnata numru ta' toroq u pjazzett se jkunu magħluqin traffiku. L-idea kollha hija biex pratikament il-komunità tħoss aktar maquda u tieħu sem u tkun parteċipi fl-attivitajiet li jkunu qed jagħmlu l-Kunsill Lokali u l-NGOs. Il-kap eżekuttiv tal-MEPA Johan Buttigieg saħaq li biktar minn 300,000 karozza f'pajjiżna jittama li attività bħal din issir iktar ta' spiss. Din inizjattiva qed isir in conjunction ukoll mal-Ministeru tal-Ambjent. Qegħdin f'diskussjonijiet magħhom biex kemm jista' jkun is-sena d-dieħla jkun hemm ħafna iżjed attivitajiet minn dawn, mhux ġast il-Car Free Day. Il-kunsilli lokali li se jipparteċipaw fil-Car Free Day huma dawk tal-Birgu, Kalkara, Furjana, Santa Venera, Ħattart, Fgura, Ħaddingli, Ħallija, Mellieħa u Għajnsielem, fil-waqt li l-għaqdiet mhux governattivi huma l-Friends of the Earth, Anici Band Club Ormi, Inspire, l-Oratorju ta' Don Bosco u l-Bicycle Advocacy Group.